Komali pinige MS Killer na hin pen new rap song paklang pon jido lun haloi kimi lang linon celang ikbom yo ke shooting pot. Support. Support deh ya. Support no deh. Alang le YouTube channel laki mi lang labang ke. Bahini kacara penabang dulu keson puji. Epilong di rapper po lang litum kaselam tang dulu. Non abang alang li personal alang li hin jongjung pen abang si kabonda pon do MS Killer po nang litum sar so de choklo nilila video mo release lo poten nilita share ik po nang litum mo ladang nang ber alo namen ke kalau bang jine setan ning kasedeng pota do de dake Sedang perlu. ning kasedeng po malo to Katarnak uji. katarnak pi karah pi lagi de Prang lang long po. festival prang lang long po lapan ke festival hota nang letum mo lo no juduni te cetong do nang na stage ma ke mo alang Facebook page long tame YouTube tame mo cet hanji pot mo dak chong hong dunding lo na ke mo live performance to enjoy do na ning kasedeng la ning kasedeng enjoy lah ya non celang bom lo Sốt cái tăng lo yo. sốt cái tang lo Nang ke sedam chalo yo. sedam chalo Oke, bye. Alun nang par jom pod deh, hop 1 2 3 go. ลูนิ่งกะแสดงลูนิ่งกะศึกษาลูนิ่งกะแสดงลูนิ่งกะศึกษาลูจีนิ่งกะไม่กะเห็นลูกอยู่ในโลกอสรละนิ่ง Oke, kardom. Non bang hem sedam bom lo ya, tang det pen. La se kado ko beta lang duning hu non. Support kita sar. Support. Ini ya na. Aling nang share ko bago ko may mata. Kacedam thelu. Tara langsung Karbi Film Festival lo dake. Bollywood film industry, bukan film industry po ba. Apo na trending way po dito. Okay. Agak berciklik lalu bu. Oke, non bang direct to home service.